Ono što je zanimljivo za te prostore tada, da Slaveni sa sobom, kao što znamo, ne donose pismenost, zatiču romanizirano stanovništvo i u takozvanome modusu vivendiju, to je zajedničkom načinu života, žive oko 200 godina, teško prihvaćaju latinski jezik i latinsku kulturu. Međutim, s obzirom da danas u Bosni i Hercegovini prema Ustavu Bosne i Hercegovine imamo 3 jezika, bosanski, hrvatski i srpski, uvijek je ovo područje bilo sa više jezika. Pa tako baštinimo na etrursko-umbrijskom jeziku spomenik koji se nalazi na Gradini Pod kod Bugojna, a potječe iz 6. stoljeća prije nove ere. Drugi spomenik potječe iz 2. stoljeća prije nove ere i nalazi se u Ošanićima kod Stoca. To je pleme Daorsa koje kuje novac i sačuvan je jedan primjerak toga novca i na reversu toga jednoga primjerka koji je ostao do današnjega dana sačuvan nalazi se natpis Daorson. Iz toga predhistorijskog perioda ulazimo u historijski period ranoga srednjega vijeka Bosne, te dolazi i do razvoja bosanskog jezika. Naime, na poziv kneza Moravskoga dolaze Ćirilo i Metodije. Naravno, oni su pripremljeni zato što su se pripremali na Olimpu i zajedno su tu sastavili glagoljično pismo i takvi su grafemi i znakovi bili da se glagoljičnim pismom moglo pisati na slavenskom jeziku koji je bio tada prisutan u okolici Soluna. To će biti, taj slavenski jezik bit će zajednički književni jezik za sve ostale Slavene. U drugoj polovici 9. stoljeća, kao što znamo, dolazi i nakon Metodijeve smrti, dolazi do protjerivanja Ćirila i Metodija. Ono što će se dogoditi, njegovi učenici će otići sa ovih prostora prema Bugarskoj, tu će se zadržati, prihvatit će grčko pismo i po ugledu na to grčko pismo napravit će ćirilicu. Tako je i nastala ćirilica, a za one grafeme koji nisu imale za nastanak ćirilice, posudili su iz glagoljice. Dakle, glagoljica je prvo pismo koje je nastalo u ranome periodu bosanskog jezika, a ćirilica je nastala poslije glagoljice i to je drugo pismo. A prvo pismo u tome ranome periodu jeste latinica. Dakle, u tome najranijem periodu imamo tropismenost i imamo, što se tiče samoga jezika, imamo i trojezičnost. Latinski jezik, staroslavenski jezik i u ranome periodu imamo starobosanski koji će kasnije prerasti u bosanski jezik. Iako historijska vrela šute o prvim počecima bosansko-humske pismenosti, imamo najstariji spomenik koji potječe s kraja 9. i početka 10. stoljeća. To je natpis sa septuma crkve Svetoga Petra, a nalazi se u Rapovinama kod Livna. Na latinskom jeziku pismenost začeta obogaćuje se drugim spomenikom. To je glagoljični spomenik, pisan je dakle staroslavenskim jezikom i glagoljicom, a potječe s kraja 10. ili početka 11. stoljeća, a nalazi se u Kijevcima kod Bosanske Gradiške. Sljedeći spomenik koji je nama iznimno važan, i to je do sad prvi poznati ćirilični spomenik, jeste Humačka ploča koja potječe s kraja 10. ili početka 11. stoljeća, iako nas historičari upozoravaju da je to spomenik iz 12. stoljeća, ali Humačka ploča je uklesana, odnosno grafemi su isklesani i tekst je isklesan ćiriličnim slovima sa 2 uklesana glagoljična slova E i T, te je ta Humačka ploča zanimljiva. Danas se čuva u Humcu kod Ljubuškog, a zanimljiva je i po tome što je uklesan tekst spiralno s kraja ploče ka unutrašnjosti. Iz 12. stoljeća uzbaštinili smo još niz natpisa na kamenu. To je natpis Marije Divice, zatim natpis iz Blagaja, Kulinova ploča,
i jedan od najvažnijih natpisa iz toga perioda jeste natpis Sudije Gradiše. Postoje dva ta natpisa. Ovaj natpis Sudije Gradiše koji se nalazi danas u muzeju u Zenici je važan ne samo za srednjovjekovnu Bosnu, nego i za historiju, i za jezik, i za pravnu historiju, zato što je pokazatelj da je za vrijeme vladavine Bana Kulina od 1180. do 1204. godine postojala institucija suda. Iz 12. stoljeća uzbaštinili smo i kodekse. To je ćirilično Miroslavljevo evanđelje, te Grškovićev i Mihanovićev glagoljični odlomak apostola. Dalje, za to 12. stoljeće vezuje se i Povelja Kulina Bana koja je napisana 1189. godine, 29. avgusta. To je dvojezični i dvopismeni dokument. Dokument koji je napisan na latinskom jeziku latinicom, a na bosanskom jeziku je kasnije bosanskom ćirilicom samo slobodno prepričana sadržina toga latinskoga teksta. Povelja Kulina Bana i prethodni spomenici, posebno od 9. do 12. stoljeća, pokazuju da zajedno postoje staroslavenski i starobosanski jezik, te da je došlo do križanja elemenata i staroslavenskog jezika i starobosanskog jezika i to je period kada je udaren temelj za daljni razvoj i historijski kontinuitet bosanskog jezika, a bosanski jezik se standardizirao na osnovama, dakle, štokavskog književnog jezika iz srednjovjekovnog perioda.